Cijenjeni gledatelji, dobrodošli u svijet potrošača, dobrodošli u Bar Kod. U ovom izdanju Bar Koda pogledajte. Kakav med konzumiramo? Umjesto optimalnih 1 gram po kilogramu tjelesne mase na dan, u Bosni i Hercegovini se u prosjeku dnevno troši samo 1,5 grama meda po glavi stanovnika. Osim na sramotno malu potrošnju, pčelari upozoravaju i na to da med proizvodi i prodaje tko stigne i da građani nisu ni svjesni što konzumiraju. Povodeći se za nižom cijenom, potrošači često kupuju vještačke tvorevine koje pravi pčelari smatraju otrovom. Takve vrste proizvoda, svakako ne može nositi naziv med, one naročito ugrožavaju potrošače. Jer šta mislite, recimo dođe čovjek, treba mu za lijeka med i on dođe da kupi, uvjeren da je med, a on u stvari kupi otrov. Falsifikati, tvrde pčelari, ne da ne mogu uzrokovati bilo kakve pozitivne, već naprotiv uzrokuju negativne efekte. Jer saharoza je, kažu, isto što i cijankali, jedina je razlika što cijankali ubija odmah. Mnogi, dakle, ajde da nazovemo ljudi, iako oni vjerojatno ne spadaju u tu kategoriju, se bave falsifikovanjem u stvari meda i prodaju ga kao prirodni med. To su, praktično to je saharoza na razne načine dobijena, najčešće iz preradom kukuruza dolazi se do te u industrijama, znači u industrijama, šećeranama i tako dalje koje se bave time. Onda se tu naprave odgovarajuće, znači, dodaci, smjese, tako da on pomalo liči na med, mada u principu nikad ne može da bude ni blizu konačnom ukusu, aromi, konzistenciji i tako dalje. Prirodni obično košta dvostruko više od vještačkog meda. Osim toga, pčelinji proizvodi u Republici Srpskoj deklarišu se nakon što Veterinarski ili Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske analiziraju uzorke. No, nažalost, ni deklaracija vam ne garantuje da je u svakoj tegli onaj isti ispitani med. On odnese kilogram prirodnog meda na institut i ovaj njemu da mu potvrdu da je to prirodni med. A onda on prodaje praktično ovo o čemu smo pričali. Kada smo ovu baku pitali zašto jednu teglu meda prodaje po 5, a drugu po 12 maraka, odgovorila nam je da je jedan pravi, a da drugi nije. Isto to odgovara, kaže, i svim svojim mušterijama. Sve se pčele prehranjuju i teško se to otkriva, koji je pravi med, koji to jedino moraš biti iskren. Ja sam ovdje tražila za ženu, ćerka je imala štiknu žljezu, tražili smo pravi med da ona pravi neki lijek. Koga god došlo ovdje pitao, dajte mi pravi med na plata koliko ćemo, svi su rekli da je to pravi med. Ja sam joj rekla da to nije pravi med, vodila se mi. Otišli smo kod jedne žene dolje, ove jedne mlade dolje, pitali smo je za med, ona kaže nije med za lijek. Jedino ono što je bila iskrena. Ako nemate sreće da kupujete kod rijetkih ljudi koji se iskrenosti ne odriču i kada ih to košta, naučite razlikovati prirodni med od falsifikata. Prirodni med teče u neprekidnoj niti. Ako je med u tečnom stanju, kroz prevrnutu teglu vazduh će ka površini ići uvijek u obliku obrnute kruške. Med uvijek treba probati, savjetuju pčelari, posebno ako se uzima od proizvođača koji vam nije od ranije poznat. Česta je i predrasuda da takozvani ušećereni med nije dobar. Kristalizacija je prirodan proces i liječi se tako što teglu meda približite izvoru toplote. Kako vi birate med? Na osnovu čega kupujete med? Na osnovu Kad čega? kupujete med, kako Kad birate? kupujem med? Pa sine, nastavim da bude domaći, nastavim od poznatih osoba da kupim med. Tako, sine. A je li vam se kad desilo da kupite pa da niste bili zadovoljni ili da, na primjer, bude onaj lažni ili šta znam? Nisam, sine, jer ja stvarno od poznatih uzmam med, najviše sa sela, sine. I tako se sigurno. A u zadnje vrijeme, ima jedno 2-3 godine, moj prijatelj se bavi pčelarstvom i onda sam sigurna. Med biram normalno onaj koji je ušećeren, ili je to pravi med. Zašto? Zato što je pravi med. I on se ušećeri, a ovo drugo nije
Može biti pravi, ali ja uzmam onaj koji je ušećeren. I onda ste sigurna. Znam I onda da sam ima ljudi sigurna. da misle upravo kad je ušećeren da ne valja. Znam da misle, ali pogrešno misle. Nemam ja baš neko veliko iskustvo, ali sam jedan recept čuo, treba jednu čačkalicu uroniti u med i dići, ako se ona nit bez prekidanja oteže, to bi kao trebao biti prirodni med. Međutim, pošto se danas sve falsifikuje, ne znam da li je i to baš sigurno. Pa gledam proizvođača i ništa drugo. A pošto znam sve proizvođače od prilike, znam od koga treba kupiti i tako. Znači gledate deklaraciju koja je... Da, deklaracija i ako ima deklaraciju onda znači u redu, ako nema, to može biti svašta. Pčelari smatraju da su potrošači u BiH o medu i ostalim pčelinjim proizvodima više nego skromno obavješteni i da su za to krivi novinari i političari. Mi nemamo recimo nijednog medija koji redovno, sistematski, sedmično, nedeljno, mjesečno informiše građanstvo o prednostima upotrebe pčelinjih proizvoda. Na drugoj strani, kad je u pitanju političke partije, nijedna nema programa koji bi u recimo sastavu prije svega demografskog programa, pa onda programa za zaštitu zdravlja koji bi potencirao ono što mi praktično imamo. A imamo mnogo. I bagrema, i livada, i kestena, i planina, i lipe, i žalfije, i vrijeska. Toliko mnogo da nam nikako nije potrebno da iz susjednih zemalja uvozimo med nakon propalih pokušaja da taj isti med bude izvezen u zemlje Evropske unije. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Bar Koda. S velikom radošću primjećujemo da se svijest potrošača u Bosni i Hercegovini polagano mijenja. Napokon potrošači uviđaju da imaju pravo na zaštitu, da trebaju biti uporni i nikada ne odustajati. Upravo na naše odustajanje računaju oni koji krše naša potrošačka prava. Novinarska ekipa Bar Koda je već na terenu i priprema nove i još zanimljivije priče iz svijeta potrošača. O čemu je riječ, saznat ćete ukoliko budete uz nas i iduće srijede, na istom mjestu, u isto vrijeme. Ne zaboravite, mi smo tu zbog vas, jer svi smo mi potrošači. Do iduće srijede, lijep pozdrav!